Praise the Lord. Hallelujah. Kaito kaham. Hai na hai of kesang zorawo lam sogo norok jotono. Hai na hai kaito bless klaifiu katini keplai zorano rui. Hake ozora kaham seng maganang klailaya. Kuplong na tangi tong tini museng kaito ni kogo. Padi tiarang layana. Hallelujah. Kodoko ke sang share kaira layana. Te kroksa ni taniwo. Chini mare kijing rok ni taniwo. Tahu buku rok ni taniwo. Sinizagya joto ni taniwo na sang share kaira layana. Kana siteng borok buka play kok no. Tema tangzak mo. Abang baik ni klay na imam basita. Hallelujah. Praise the Lord. Bahai nong niang lek kesang mani. Ani fasing bo lek kesang mani. Dora pukan kesang itu mo. Saya mia dorong ni fasing bahai. Hallelujah. Sungjator kulo lain ay Acts chapter 12. Acts chapter 12. Nong niang kesang mo na. Kesang mo mani tabuk. O salli sal tamu se belai feel klay tongo kesang mani. Belai dora kuken kesang itu mo. So hari kutung rok kaham ke cumui tong badi. Okay, hari kutung rok. Te amusik kesang mau tak komzak badi. Hallelujah, kaito kaham. Praise the Lord. Hari keseng elambak klok lay day. Acts chapter 12. Shamu chapter 12. Yes, Acts chapter 12. Hallelujah. Abrislah sekang sengzo tono fadi pal khem bukum layana sengkai tono hambai lainai okuplai zorani bagai. Afa tono belai ke hambai okuplai zorana nung arrange klaira mani bagai. O live session di bagai kenai tongai yaglo kenai jo tono no afa di tani submit kayo ya faro. Keplai diri thai kethano Jishu sini bokron si yakung zara sarso nung sini logiwo. Yes. Oba enough lo. Thank you Lord. Diri kethang kok suno pandu poito ganang klayo. Thank you Holy Spirit coba dengan lagi itu mau dibagi. Babak ni tadi ya faru keplai Yesus ni mungkin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, saheli. Nong dia mung kecang na. Ani tu pan thorgana ba. Te mung kecang ba barang itu ngo. So tasya dari kisah sumkeng nong man te bus kebang sumui ba tong tabu. Okay. Kokri kesang pano. Seng tam nay juara no maganang klay laya. Kecang pano. Hi laya seng. Yes lay nay kay tu kong ni bagay. Jasek pano kesang thang. Jasek pano sengsara urumuro nangi tong thang. Jasek pano. Okay. Hak sa pan kuwaki thang rasi thang. Hai pano. Seng kay tu kong ni bagay le. Yes lay nay. Kay tu kong ni bagay Tiyar mang ni tong lay nay. Abo si kong ke. Hallelujah. Praise the Lord. Kay tu kaham. So fadi seng kulong lay nay. Acts chapter 12. Acts chapter 12 verse 1. Tam sujak tong. The time King Herod Agrippa began to persecute some believers in the church. Okay. Raja nibu mungke Herod Agrippa. Botam khlanya ni changka ke church. Okay, poito khlanya rokno. Church hai ka ba poito khlanya rokno. Persecute hai ka ba satok pito khlanya ni changka. Okay. Herod Agrippa tam khlai ke mothani borok rokno satok na bagai yak tisaka. Okay, korok ni hini sao. Kok borok hai na. So some believers in the church ni sao. Awan bisingo sabo khomjak angke James by Peter khomjaka. Okay. Romjaka arrest khlaijaka. Kaito kaham bini khairok ma hamjak ma
kaiplaya. Bozorani kok mo ke King Herod Agrippa zora Peterson zorani kok Jameson zorani kok. Okay. Tangi borok satu pito khlaijak ke kotoma kaham piro Jisuno piro aboni bagai satu pito khlaijagu. Okay. Jisuni kok pir man hamiada kaham kotoma kaham pir ma baita ma borok bathangjago kotoma kaham khlama baita ma poito kebango kotoma kaham khlama baita ma borok poito segenang kebak like ya prisemano kaito ni mungno kusu khlai mano. Hallelujah. Praise the Lord. So tabuk ortam nukha he had the apostle James, okay, John's brother. Okay, John's brother. Sengmia serang like James by John ni. Okay, as James by John norobo. Okay, borok koronyo yagra debra asura musumai. Yagla asake borok keplai ke Jisu by buzi rizaka buzika borok kotoma kahamni bagai thainyani pointo reading ka pirka yaglo rob romzaka te James tam khlaijaka James seng verse to nogo shengbai ke Bwtharjakna bo johoni takuk Jacob no shengbai Bwtharka shengbai Bwthar kiuka. Okay, rikha totra kosong ni klai kiuka tangai Bwthangjak mukok no piro. Hallelujah. Bahai nengle totra kosong ni khlaijak na Tiyar da bahai nengle shengbai yori Bwtharjakna bagi Tiyar da kotoma kahamni bagi bahai nengle community khlai horjakna bagi Tiyar da nengle bahai Tiyar da jefur samung namung thik. Okay, time to time tango payo sao nungo am thing tongo but jefur kotoma kaham piro nu sopre hoi telang jaknai jealous of jaknai lokubus kanti khlai kol sori Bwtharjaknai totra kosong ni ke Bwtharjaknai aprose nang kotoma kaham na pir ni loko sungjake piru ni sake totra kosong ni hi piria ang Jisu ni sini ni sakang kale oh thing tongo thane. Okay, jefru yes nang Jisu no pir nang Jisu no pir hanjak pro yes hanka ke Bwtharjaknai no ge phiyogir horjaknai nang le yes da hanno na no da hanno. Okay, nang kotoma kaham no pir ganor kosong ni ke Bwthar sinai tini piria phiyogir horjak sinai piro nga ke kosong ni ke Bwtharjaknai ready da Jisu Kristo ni bagai kosok ni ke Bwtharjakna ready da Jisu Kristo ni bagai kol surjakna ready da holong khitar jakna ready da jealous of jakna ready da James tam khlaijaka sengbai ke kosok ni Bwthar khibjaka tam saya khlake ba borok no Bwtharia borok no Bwthangjak mungsi ya faru. tam saya khlake ba James borok Bwthangjak theng borok slaijak theng borok chukna hau sogui mani theng aboni bagai se bo kotoma kaham piro a kotoma kaham pir ma bain tamungkha Bwtharjakna ni nangkha nangle bahai kotoma kaham ni bagai Bwtharjakna bagai Tiyar da. Hallelujah. jefru Jisu Kristo genang borok tongthokjago Jisu Kristo alaida borok tongthokjago Jisu Kristo kethar kaham molbrum ni langma borok tongthokjago but Jisu Kristo ni kotoma kaham pirma bai Bwtharjago afuro hungage usronai bango beggiar nai bango afuro hungage bahai nengle beggiar nai bodol da he tebo giar shoi tebo keplai ke kotoma kaham sanai bodol da nang bo bodolo. Hallelujah.
Praise the Lord. 지수 그리스도와 쭈바 라이만이 똥고 뭐라 아무나 함자고 오 그 쏘바스 말하는라. 지수 그리스도 야파 라이만이 똥고 그러니까 오 야파 라이블레 야파 라이문 말하는라. 지수 그리스도 그랑 똥고 오 그랑은 라나. 지수 그리스도 그다 까함 함자 라이만 똥고 가르 라이만 똥고 이게 뭐라 아무나 그 함자고. But 지수 그리스도는 바가 이게 버타르자고 제로스 없자고 생박에 꺼성리게 버타르자고. 앞으로 게 옷을 나이 바고. tabung nang sa bhai sani Jisu Kristus thei bai ka thar khlaijaka nang kaham khlaijaka tin kaitor nukung ni molbrung ni langma ni bagai nang tiyar ba tabuk ot tiyar ngai kothoma kampi na thangti niwo Jisu no sakhi rei thangti niwo Jisu rani subrai hini sai thangti niwo Bwtharjakna ni nango humke nang Bwtharjakna bagai tiyar ta Okay James ozagawo Jisu Kristus ni kongno piro Jisu rani subrai bonani bagai beba bonani sumsum susawo oka bonara hamruwo aba haike sakhi rei thangtini tamong khangke Bwtharjakna ni dangkha sengbaike kosokni ke Bwtharjakna Are you ready? Nang Bwtharjakna bagai tiyata Hallelujah Yaglo singnogo when Herod saw how much this pleased the Jewish people he also arrested Peter Peter no romi haruka James no Bwthari sanyako James no to Bwthari kibka ta Peter no romi haruka hani hai Okay this took place during the Passover celebration then he imprisoned him te Peter no tam khlakya chopka Amotoi kheno Judai rokni okay tong thokma nugui bo teibo amahai khlaina bagai Peter no romkha Peter no romina harka Verse 4 Then Bob tam khlake Peter no sopkha placing him under the guard of 4 squad of 4 soldiers each Okay tamkha bebag jagao no along bisungo amusuke protection grango Peter no tam khlakya chopka tei bebag dugla mono guard tongo Okay Herod intended to bring Peter out of public trial after the Passover but while Peter was in prison the church prayed very earnestly for him Verse 4 sang tamno Peter no bahake loko buskango to phai Okay bono satok pitok khlai manno abuno azarani rajani target abuni bagai Okay belai guard kebang roi kebang ma guard roi bono protection roi tonka khari thangi taman thungtai Okay teni salong keno lokobus kang kari nai tei bono bahake satok pitok khlai man abuni bagai lama nai tuk nai lama khlai nai Okay bo bito no alongo chopkha aro senkra khorok burei khe guard khajak abutui Okay goat kaibrei ni yago bono morakna bagai yafari rekha kanamle guard dogolam kaibrei tongo Okay ajaga guard rekha bebak jagano khari tai thangi tamanthang teni salage pitano kari nai lokobus kangati khlai lasima singsa khlai nai tei bini satok pitok bono khlai bahake bono Okay yogma ter pai kheno niso bono lokobus kangotu bonai kane Herod bukha sabai tongkha Okay Passover celebration choli tong borokni obo paikha mane tiklai sinai bono lokobus kang kari oi satok sinai shasti ri sinai tangi malayang James thimani kun singya thikya kothoma kamni bagai yang poito khlainer tebus tong thoklayo poito khlainer ok teibo se khapang sarang layo tebus kodo kukhe kothoma kam pilayo tangi hinmale elama sungnogo theibo kaitor thangibo kaitor Okay Hallelujah so jagao obahaino jang poito khlai obahaina nai theibo kaitor ni bagai kathang tongo kaitor ni bagai so thikya hamka bo kaitor ni bagai thikya bo Jisu Christ na sakhi roi thikya Okay tabu kathang amo tabu Jisu Christ na sakhi re nai tanglang kathang tabu kokhe obose theibo
당이보 베박저라고는 지슈 yes 보는 사키로 의식만 탕라이네 꼭 해보세요. 할렐루야. praise the Lord. 더이보 당이보 베박저라고는 따모 가이도 할렐루야. praise the Lord. 개 코락서서 더기 안에 하나 먹고 있다 동네 능 yap으리 셔디 뭐 까문카 뭐 지슈는 사키로 의 더기야. 오케이 뭐 Bwtharjakna 뭐 생매다니 Bwtharjakna 뭐 알랑고 쪼보이 파시로 판 Bwtharjakna 제스파는 그럴 수 있든 오케이 뭐 더기야 지슈 크리스토리 뭉고 소리 바기 따버 능 앙크탕 동네로 정부 대부 구수 클라이마 탕라이네 가이토리 뭉노 거토마카 하면 대부 비리마 탕라이네 더이보 가이토 당이보 가이토 아멘 더이게 대부까 함 praise the Lord. 아 탐시 빠야 뭐 다리 빠이 드럽시고 구는 파르스 누콘 루기야 포이토 클라이네롱이 타니워 데보스 똥톡라유 데보스 뭐 살라유 피터는 로모이나 하루카 피터는 로모이나 하루 알롱고 수업카 알롱 뭐 하이 알롱게 짜이터 스텝 리사우 오케이 두글람 크락 니 짜이터 두글람 또고 아 비숑고스 피터 가드 르작 베박 자가와노 yang celebration pai kyangan 피터는 까리나이 로코부스 강 까리위 샤스티르나이 어바게 플래닝 나자그라자 okay so verse 5 nugu while Peter was in prison the church prayed very earnestly for him Peter along sob zaka jealous sob zaka ni khana kan ke no poityo khlanya rak suri lai khani sa hake Peter along tonja yang mathani bororok bini bagai kaito ni thani okay khar sugui suri shanai tongo praise the Lord. 마 뭉사쓱 응카 찌리 랑바워 마 찌리 따콕리 랑바워 찌리 디우티 기리나니야 순르나니야 수리샤나니세 너는 와나오이 쪼이포이 마이사야 또 있는 양만 바이 솔루션은야 고락서서 뭉사쓱 응카 안간게 와나나버 난야 마이사야 캡 동나 난야 또 있는 게 캡 동나 난야 소수 수리리 러스 럼디 까이토는 야판디 성금마 저런 너고 뭉사쓱 간게 아이도 땀들이 pressure kazak layu hanya yang soy point deng layu apa hitam di nini samung zara sadi nemung zara nung di piaba nini suri ma tik lai di nini kaitun phajing go halok tik lai di neng cinta nang mani by solution phaya halok kaitor by klai di suri shandi kaitono ya fandi kaitono arasu solution tongo oro poitu klai ne rong thani sing kaham sirang jak lai nokha mungsa sik engkha 아바하이 응프로버럭 따본게 소수 소리라요. 피터 제러스 업자카 오마 하니 버럭 기리작라야 버럭 소수 소리라시오. 버럭 가이토를 타니시 야팔라시오. 가이토를 버시 할로카 함카이라시오. 아멘. 성노고 긍마저라워 기시자 비법 파이간가노 한 기리작라요. 칼라요. 오케이. 땅따폰 무이토 마로 탕내 칼라이마니 몰레잘 프로. 오케이. 아우 그냥 무시일 광가라 하우 빠라 키비 칼라이 버니 버럭노 오케이 미안 카르 버럭 카리 역나니 카르만 뭐 솔루션 그래 넌 까이터로서 똥디 넌 까이터로서 할옥 나랑 이 똥디 넌 까이터로서 수리 샨디 넌 까이터로서 럽디 할렐루야 카르만이 메코는 솔루션 그래 까이터 너는 카디 니사야 탕디 니사오 당의 거토막감 비리디 로코록니 타니고 너는 카르바지 도 하거록 당내니 사야 까이토 당내 성살 그랑의 까메 당내 거토막감 사위디 머탕 잡고는 야판디 하이니세 까이토 사오 하이니세 예수 그리스도 거구리 클랑고 할렐루야 praise the Lord 아마게 승땀로 걸어 보이도 클라이너럭너 뭐 수리 라이야 뭐 러브 라이야 Borok kiriwui shundro masa kharlai liya borok kaitano suri laika kaitano lob laika borok ke Peter jail bishingo arte ke moi wala jani ya sabai thang wala jani sabna thang phan phro jani sang bu sang bai wala jaba ke kaitar sono phriya sheng ti wala jaba ke kaitar sono phriya suri laika lob laika okay tamungka the night before Peter was to be placed on trial, okay, he was asleep. Then dinong kagano, then is halong ken Peter, tam klaizak na hinke, lokobus kango tu buzak shinai. Okay, horop
Peter sengkrak khorok ni kesaro thui tongmani bo sonni dekhei tengni baike khajak yang along duglam merengnai rok basalaisa nukanable Peter bo bhai protection sonni dekhei khajak gana gini botai guard tongko abo simia duglamo tongko arani yogi final kono lama krai. Okay, next tam no verse 7. Suddenly there was a bright light in the cell. Asum sake aze botongmani alongo. Okay, pohor ngai shock pai kya kuchung ngai. Okay, pohor kuchung ngai shock pai kya. And angel of the Lord stood before Peter. A pohor no sab shock pai kya kaito ni suari ro. Peter ni bus kango pai shock pai kya. The angel struck him on the side to awake him and said, "Quick, get up." Okay, so verse 7 tamno. Asom sa subrani swari koroksa aro basa faikya. Hake a khotolo pohor sung saka aswari pitoni bushak tangai bono sosaka ni sao. Okay, bushak tangai sosoitam saka. Get up. Basadik. Okay, basadik baikyan. Quick, get up. And the chain fell off. Okay, his wrist ni sao. Logi no aze chain kotorma soi thang baikyan. Te Peter no tam saga basadik, get up. Basadik. Ne ongkhondik. Ne boro sapaikya. Praise the Lord. Sabo suri lai tonglai poito khlaida rok suri lai tonglayo. Sabuni bagai Peter ni bagai. Sabuni phaisingo kaito ni phaisingo. Sabuni phaisingo lobui tonglai kaito ni phaisingo. Sabuni phaisingo suri lai tonglai kaito ni phaisingo. Sabuni bagai Peter ni bagai saborok poito khlaida rok tamung kharezal pohor phai sok pai kya Peter ni ganao. Okay, subrai ni swari phai tam sapai kya basadi. Asone dekhei rok phri pharai bebak ro soi thang pai kya. Obono prayer ni phan suri san mani phan. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaha. Meri khairok ma hamjak marok pai flaya. Verse 8 sungnogo. The angel told him, "Get dressed, sumdi, and put out your sandals." Nini sandal kani, nini dress rok sumdi, and he did. Now put on your coat. Okay, nini coat bo sumdi, and follow me. Anarok thadi. The angel ordered. Okay. Hake swari hai ni saka sagori khadi. Yaklap kadi Peter ahai no khlaikya hake swari hai ni saka dolai sumui ani logi faidi. Hallelujah. Kaito kaha. Nung busuk bipot kotoro. Busuk sen kotor bai nung khaja. Busuk hakor kotor mawon nung sitoi tuni rijaka. Busuk nok tala kotor bai khe nung khawi tonjaka. Busuk okay, God gabang ba bai nung sobui tonjaka doesn't matter. Jefro kaito no yafaro. Jefro kaito no suriwo. Jefro kaito no lobo afro tamung ka ajaga miracle ngo. Amen. Pohor sok paikya. Sorgone swari phaitam sapaikya. Okay, himdi. Chain rok joy thang paikya. Ashikolok joy thang paikya. Okay. Te sandal kaka, dolai sum kha, dress kan kha, te swari tam saka. Follow me. Rathadiano. Hallelujah. Praise the Lord. Kaitor kaha. Sentam nuka James thikyani sao. Sabni bagai. Jisu Kristo ni bagai kothama kaham ni bagai. Tabo kethang sam tangko Peter. Peter tebo kethang tong na nangko. Tangkele Peter ni bising tebo kothama kaham pirjak na nangko. Amni bagai Peter no Bwthari engyako. Peter ni bagai protection nango. Peter ni bagai kati mung nangko. Along ni ongkhori phaina nangko. Along ni ongkhori phake se kaito ni phan tebo borok noksinai sisirai. Hallelujah. So nini zora engyawi kebodor Bwthari mai dena abu sai mandi. Hallelujah. Kaito no sengsara berkha kothama kaham ni bagai bini mung kusung ni bagai barja rekha nini barja complete engya sak zora. Nini samung complete engya sak zora. Tamung nai.
nâng cá thì mùng mani tòng này tăng lên nâng cây tôi về halo or Peter ni samung complete yako abri bagai kai tôi phan sung nuk kha jagao poito khlainer Peter ni bagai shuri laikha asuri mani phanta mungkha sorgoni swari phai sok paikha Peter ni buskango Peter ni shikolrok dekhairok bebang no sobaikha teitam saka somni yaklap kadik okay ongkhodik himdik ane logi himdi rekthadi ano hallelujah rekthadi ano put on your coat and follow me the angel order ka hey chumdik ongkhodik himdik okay yagulo sung verse 9 no so Peter left the cell Peter ongkhori phaikya okay following the angel samno aswari no rekthari Peter bono rekthari alongni ongkhori thangka aswari ahai khalaimano imangna muk thangna tamo bo sawi manlia imang nugui tongo hnei se bo khakawi tongo okay Peter je ngi tongmani abo kubui bat boka bo imang haising jangi tongo mene dekhairok sobaikha bo yaklap kakha dolai sumkha kot chumkha ongkhori phaikha swari logi imang haising jangi tongo tamungi tongo bo saimali imang na muk thangna okay tamung khayagulo verse 10 the past the first and second guard okay second guard post and came to the iron gate leading to the city okay and this opened for them all by itself and they passed through and started walking down the street and then the angel suddenly left him wow hallelujah or verse 10 o sengtamno okay borok mereng nai rok tongmani kereng sa laigraka hake te kaisa lai ulo town hapnani ashorni duglam baskango phaikya aduglam borokni bagai kyokha wow hallelujah hai shorni duglam no hai kyogi thangi mano haida atura bai tok phana sasui manya soi manya soya okay at shorni duglam ro aseng duglam krak au bebang no kyogi thangba kya phyok jaka te gat tongnai rok borok ter phana malia saisudu malia Peter bupur ongkhori thangka hallelujah swari no rektarka tamungkha bebang duglam phyok jaka te bono sobi tormani bahage loku buskang tiklai lasima singsa khlai shastri mana Bwthari manno phiaba a rajani saitokma planning kono phana success anglia a ashuk along safe along khnimano asuk duglam kaibrini along okay bebak no sobi thangba kya kyogi thangba kya hake Peter tamo aroni ongkhori phaikya hake borok phataro ongkhori lama botok himlaikya apro aswari Peter no kelangai phatsa thangka ni sao already Peter along ne ongkhori phaikya te Peter no logi tongna ranglia hake swari tamungkha bono yakari kelangai thangka ni sao praise the Lord tongthongdi nang chongi na ja kai turbai neri bagai protection tongo nang tongthongdi khapang surangdi nang ereng borogya nang kai tono lobui tongo kai tono suri tongo salbrom nang kai turbai abuni bagai no ja sukphana bipor kotor phaiteng nang ngol sangsar yakana na sanang yakho nang ngol sangsaro kathang tongna sanangkho abuni bagai ni bagai protection tongo je dino nang sakhi na nango abo bo thyi sakhi na nango abo lokobus ke Bwtharjakna bai sakhi na nango hongke aba hai joraubo nang tongthogino sakhiredi James tongthogino yes ne Bwtharjakna Peter theinani nangyakho Peter kathang tongna nangkho Peter ni bisingritem kothoma kampir jang nangkho aboni bagai kaitor bonotam khlaikya alongni tikhai to phaikya alongni bebak duglam soi thangbaikya dekhai phrai soi thangbaikya talak bebak no soi thangbaikya klai saker ongkhori phaikya amen yes no yes nang kaitor ni protection tongo nini jora o sangsaro kothoma kaham pinani bagai nang o sangsaro kaitor ni mungkusuni bagai yes nang o jora kathang tongna sanangkho hongke nang protection gana kanu kathang tongnai nona kebo mungsapano khlai manya but jedino yes thangnik thima bai ke sakhi roidi thima bai kani mungno kusu khlaidi adine bo nang khushi thangni te thima bai ke ni langma rama bai ke kaiteno mungno kusu khlaidi sakhi rodi yes jishono subrai bono mothangnai bono bebak bono ani bai kaham khlayu bini theibaina katharongo sakhi rodi
तमोन थैमा बाइके साखिर नांगो थैमा बाइ साखिर दि तमोन नों कथां तंना नांगो तमोन निनि प्रोटेक्शन नांगो नों काइतरसो तंमानिबा नों काइतरसो सुरि तंमानिबा निनि बागै प्रोटेक्शन तंगो पितानि बागै प्रोटेक्शन तंमानि हाय हालेलुया पितानि बागै प्रोटेक्शन तंमानि हाय yes Peter asuk jail bobo hayabo doglam kaibrigra gad tongo kebose terbalia klai sakeno tala rok sobaikha sikol sobaikha doglam rok kiok baikha klai sakeno a alongni a jail ni okhori phaikha tangai surimani phan kaiton lob mani phan kaitor tongmani phan kaitor bai grengi tongmani phan hallelujah praise the Lord so nang kaitorong nable nang kaitor baing nable nini halok kaitorong nable nang kaitor suri nable kaitor lob nable nang kaitor baing nable nini bagai protection nang takiri de kethangai bo kaitor thei bo kaitor som bagai theinyana takiri de o kethang tong probo tamung no ning tawana jagdi kethang ble nang tong de daily kaitor loboi okay nang tomun theinyana nangong gake आदिनो बन खुशी खुशी थैदि काइतोनि मुंकुसुनि बागै थैदि कथमा काहामनि बागै राथार जंना नांगो राथार जंदि कथमा काहामनि बागै कसंनि के तांजन नांगो तांजंदि हलं खितार जंना नांगो हलं खितार जरि नो प्रॉब्लम बेबाक जरावनो थैबो थांनिबो काइतोनि मुंकुसुनि बागै सेंनानि लांनाय आमेन यागुल हंके सोंताम लुखा फाइनली पीटर केम to his sense ongkhori phaiman yagulo se Peter buziu uma bo alongni ongkhori se phaike again nei it's really true obu kubuino the Lord has sent his angels and saved me from Herod and from what the Jewish leaders had planned to do to me apro bo saiman ka angba kubuino ongkhori se phaike bra jelli rajani planning they kubangma je leaders rok bona buthana bagai sabai tonglai mani aroni bo already kati ui phaikya bo saiman kha bo tong thoka bo kaituro lob kha ni sau hallelujah zora zora o nang baki kati ui phai nang riji saiman ya kaito no kati ui to phayo nang kaituro tongmani bagai nang kaituro halok nargi tongmani bagai kengma zora o nang accident ongkhori phayo accident ni kagai phayo nang okay kati ui phayo accident ni kubangma bipot ni kubangma je na tongmani hamia arni nang kati phayo nang saiman slabia reason ke nang kaito tongma bagi kaito no protection ro kaito no kati mungro kaito no aba haikeno kati rui tono aba ken protection rui tongo okay abo chung saiman slabia ngai thango but chung protection mani tongo reason ke chung kaito ro hallelujah hallelujah tabo ang sawi man khani sau omo muk thangse subrai bini swarino rohorei heroti yakni ano phyo kani sau wow praise the Lord hallelujah kaitor kaham yaglo sungtam no khauzaga verse 12 porikhanke when he realized this he went to the home of Mary ni no khonga thangka the mother of John Mark okay yaglo tamno where many were gathered for prayer jotono surilai tongo yafro bazaga thangka as surilai tongai dai bini bagai anu khongo bo thangai sogokya bo abo tuirokno sawi manei John Mark ni buma Mariam ni nogo thangka borok borok kubangma okay aro kothum lai suri sanlai ja amen aro thangai sogokya bo suri sanai tonglayo verse 13 he knocked at the door in the gate bo duglam bokha okay a gate facing up and a servant girl named Rhoda came to open it jepro bo duglam bokha afro Rhoda hani khoroksa servant tongo okay bo kam khlai kangke duglam phyogi rekha ni sao okay, Abakin verse 14 sunglugo when she recognized Peter's voice, she was so overjoyed that wow, hallelujah. Okay, verse 14 sunglugo a Rhoda je pruduglam phogirikha oma Peter ni khorang sublai rebo je pro recognize klaiman ka buziman ka botong thokjaka she was so overjoyed instead of opening the door okay boduglam phoglia khorang khana ba baina boduglam phogya wini watching young Oglo Kabrum Pipika, she ran back inside, okay, and told everyone Peter is standing at the door. Oma, since Peter ni bagai suri lai tong lai mani, Peter again duglam buskang go basa zaksi. Duglam buskang go basa zaksi already. Korang kanaka Rhoda, okay, Rhoda korang kanaka Peter ni korang seblabo. Duglam pyogla thangmani duglam pusi pyoglia. Duglam no pyogya wino Oglo Kabrum Pipika, suri witong lai jotona paisa paika. Oma Peter duglam basa stong paika gino. Peter duglam basai tong paikya okay 15 you're out of mind out of your mind borok suri lai le tong layo haipana a je samung khlainai Rhoda okay servant
bolo nung tam koboda khaka abahai like that. They said when she instead they decided it must be his angel. Okay, verse 15 sung tam no. Okay, apurke a roda saka he Peter no. Okay, Peter no. Okay, nung batam kobor sebelah. Okay, nung batam kobor sebelah ni borok salaikia. Kubuino tongo bot aku Peter ni korang le bos sini ble Simon ble. Kubuino apa Peter no ni bos sana ni naikya. Third nung tam kobor na kaka ni bos saka. Kubuino ni bos soto ni saka. Okay, hake borok kai ni saka. Okay, abo polaseng na. Abini polaseng kana. Abahai ni borok salainya ni siangka. Verse 16 sung porikinogo. Meanwhile, Peter continued knocking. Peter tebo duglam buka, tebo duglam tokha. Okay, yagulo when they finally opened the door and saw him, oh, they were amazed. So, young Peter duglam tokmang tongkha uloke borok duglam pyogui bonanoka hake wanazak baikha. Wow, hallelujah, praise the Lord. Young borok suri mani pas payaku. Suri lai su tong lai ku ayang result ngi se Peter agino along ni ong khore phai se duglam basa su tong phai kya duglam pyok zakha. Wow, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Duglam pyok zakha keno tam kha bro Peter no nokha keno wow bro one mas sisa azakha yang suri su tong ku result already duglam. Amen. Poito khlai nang tomunu sano honke poito khlai nang tomunu suri sano honke 나이디 능양 석파이 터덕 성장야쿠 아기는 석파이스 동파이야 포이토니 마네 아보노 노기야 파노 노카 석파야 파노 석파이캬 yes 만야 파노 마세 만카 그만이 아보노 포이토 아바하이케 포이토 클라이슈르네 럭니 바게 야파오 닥티노 레잘 석파요 아멘 버카우드로 모드로 마데 마노 어데 응노 사이만니여 아바하이럭 또무는 니니 버카우 오드로 모드로 똥홍게 뭉 삭파노 석바야 but 버카르 의 prayer 클라이네로 카이터베 할럭 나랑 나이로 버럭 따뭉게 버럭 거도 쿠케 레잘 마노 거도 쿠케 버럭 오케이 아부니 borok je san mano borok ya pa borok mano borok Peter ni bagai suri sani tong lai mari poito klai suk lai yang Peter le doglam basa jakse doglam tok mani khorang khanawi abo pholasang na ni tong layo khulogui nai mani ba Peter se ba borok tong thok jak lai kya borok khapang srang lai kya amen hallelujah James thikya kothama kaham ni bagai Peter tongkho kothama kaham ni bagai Peter tebo kathang tong na nangkho kaitor bonon phiogui to phaikya bahaike abo yogui phainer moton kono lama kriaro doglamse saita abuni simia sikol bai khajak abu simia gad tongkho a gad bo saiman leya doglam bo klai sakane kiyogoi thangbai kya sikolok soi thangbai kya bo klai sakero imango tongma haike ongkhori paisiu asuk klai saka ongkhori paikya amusuk klai saka ongkhori paikya yang je suriui tongnai bini bagai boroni doglamo pai sakbai tong paikya doglam phiogoi raima bab kubui kubunyo Peter borok belai ke tong thongjak laikya they wana ma bo sajak laikya okay so abun yagulo verse 17 he mentioned for them to quiet down and told them how the Lord has led him out of prison. Wow saka asu hoisui tang rakhudi okay nilarang ni shiring engdi ano bahake surai phiogui to phaikya amas khanagradi kene bo yogi phaimani kokno bo sawi khana rakha hallelujah praise the Lord hallelujah kaitor kaham shiring di khanadik bahake ano subrayung ano phiogui to phaikya amas khanadik kene bono khana rakha borokno okay tell James and other believers what happened he said then he went to another place and said bro after kara te kaisa kobun thai bro thanglai kya borok no siring ungna bagai bo yak tail khlai kya hake kaitor bahike bono along ni tiklai tu buka abono sawi khana rakha amen praise the Lord hallelujah yagulo sungnogo at down there was a great commotion among the soldiers about what happened to Peter. Herod Agrippa ordered a thorough search for him. When he couldn't be found, Herod integrated the guard and sentenced them to death. Afterward, Herod left Judea to stay in Caesarea for a while. Okay, tabo guard dong nel tam dostong ba guard dong saisi manya kaito ni phan bai bele guard ni phan borotai aro compare khlaijanai tong ba guard dog saisi mania Peter haken ongkhori paikya guard dog tong mani okay borok se murgui tong mani ba borok tong tutui se Peter arani ongkhori khangka ba
Tabuk sabo mantai mansinai agad rok jotoro raja baikhe bwtharjak baikhe. Okay. Okay, jini tini srengjaknai tamo asuk kok kwbangbo sara naina. Srengjaknai obono nung tomungno kaitoni bagui thwinani nango hongkhe ready engdi thwinani bagui. Kaitoni bagui bwtharjakna thangui tongkha ready engdi bwtharjaknani bagui. Nung tomungno kaitoron tongo hongkhe obono bo nung saimandi nini bagui protection tongo. Nung kwthang tongna nangkho nini bukhuk titebo kaplai kok pirjakna nangkho nung tebo sengsara nangkho hongkhe kaitono namo hake protection li tonnai kebo কোনো জেল ফানো কোনো কাইসা শরীর দেখই ফানো তালা কতর ফানো গার্ড ফানো নন নারাগই তনি মাইয়া নঙ্গারানি ইয়গই ফাইনাই তাং হিনকে নং কাইতর বাই হালো কাইতনো সুরিও কাইতনো লবো আবনি বাগै নিনি বাগै প্রটেকশন দঙ্গো হাকে নং তিনি অকংনো সানানি বাগै তিয়ারদা থৈবো কাইতর থাঙ্গিবো কাইতর তিনিবো কাইতর खोनाबो काइतर बेबाग जरावनो थैबो थांगिबो आं आनि काइतनि बागैसे आं आनि काइतनि मुंकुसनि बागैसे आं कथमा काहामनि बागैसे अकंनो सारानि बागै नों रेडि दा नों तरे तं लगी अबसे कखनके तांग हिनके दिनै आं ख्रिस्टाननि सावि तंनाय गोबां बरक दंगो बाट आं थैनानि बागैबो रेडि आं थांनानि बागैबो रेडि लोको तामसा ताम होन आबां खोनाया बाट आनि काइतर आनो जे पजिशन रखा आनो जे प्रोटेक्शन रखा जिसु ख्रिस्ट तै जे बथांजाकनो रखा आबनि बागै आं आनि काइतनि बागै सिमिनो आनि जिसुनि बागै सिमिनो ओके कथमा काहामनि बागै सिमिनो आबनि बागै आं थैनाफान राजि दंगो तरे तं खरकसा सक्सिनि बिसिंगो आबसे हालेलुया प्रेज द लर्ड काइतर काहाम मिनि खायरक मा हामजाक मा पाया जाচ্ছে तंफ्लायनाय जाচ্ছে आबनि बागै ताकिरिदि थैनानाव ताकिरिदि बिपदनि ताकिरिदि असंसार नों तास ताकिरिदि तंथकदि तांगले मुंसासक फानो जोंनो खावैतनि मान्या जों सय सय फियक जाकसे साबो फियका जिसु सोंनो फियका आमेन जिसु सोंनो फियका जों फियक जाकसे जिसु सिनि सुब्राय जों मोथां जाकसे जों साबनो नासिङि दं जिसु ख्रिस्टनो ब फायनाय जोंनो ना फायनाय थैजाकपा नोंथों गोथांपा नोंथों ब ना फायनाय तांनो जों बाबाय थानजागै बरक गोताल जों बनो नासिङि दंलायो आमेन थैजाकनो बो जों पिसाजाकनाय गोथाङै बो जों पिसाजाकनाय स थै बो काइतर बेबाक जरना काइतर अब निनि आनि इंनानै दांनाय ओके हायनो मुंसिमि आं ख्रिस्टान ले हनै गिरिजागै सुन्द्रजागै दंनाय आबाहाय बदलियासों जों सय ख्रिस्ट गोनां ख्रिस्टियान ख्रिस्ट गोनां ख्रिस्टान माने ख्रिस्टसो दङ माने आरो वाना जागनाय ग्रै आमेन हालेलुया आमसोनो सितों हामबाय नरक जतननो लाइबो आमसुक जरारoi खनाय दंमानि बागै काइतर सोनो खिबे याकरे बिनि कग्र कुप्लाय कक आबनि बागै न तंथकदि हालेलुया प्रेज द लर्ड तो तंग खरकसासक टेस्टिमोनी शेयर खायना मुसुनायरो बा मुंसासक ओके काइतर हामारि ख्लाइमानि कग्रनो शेयर खायना मुसुनायरो तंखागे अजरा नरकनि बागै Belai hambai norok soplayawi laibo kerengi tangboy brother Uttom, sister Risna, brother Susanto, sister Santi, okay, Aruna, sister Aruna, okay, brother Poncho, norok jo tono hambai soplayawi salbrum live ni bagi norok ready tanggo tikkanawo, okay. Noroni langmo kaitor bless klaitong te buko plongke buko seheli te live tongai jo tono okay. Kaitor sona hamjago kaitor sini logi tongo. Hallelujah. Yes. Fear no more. Akaba no more fear. Amen. Kirijak na kare. Sini obisini team tamo kirinani nangli atai. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaitor kaham. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Tolitong. Yes, kaitor ni Kap haikaba samungo nyapri barogui tongmani bagai kaitona ham. Amen. Kaitoni samuni bagai yapri shanero borok hamsazak. Kaitoni samuni bagai lasiarok borok hamsazak. Kaitoni samuni bagai thinano kiriarok borok hamsazak. Kaitoni samuni bagai always tiar tongero borok hamsazak. Hallelujah. Praise the Lord. Rona Debbarma. Okay. Hamsazak se ni nukuni borok tongthokdi. Hallelujah. Nung hamsazak se. Sini bukuk shanti kaitona hambai ani cerai belai kena kokhnao abo kaitoni hamari se amen kaito love zaktem hallelujah praise the Lord bekrei jamatia
Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham bini khairok ma hamjak ma pai flya. Abakena smriti Debbarma khasrango kaito ni kok bai tei nini bising tei srangjak na mano oke serang mani bising tei langmo selayu tini ni kok belai keno selaijak mung fayo hambai. Praise the Lord. Kaito lobjak thang. Kaito na pai flya hambai ya faro as keplai kok rokno serangma jora kaham mani tongo. Kaito ni mung tei lobjak thang. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Salsale ma theinai phiaba kaitoni thani kaitoni mungkusoni bagai sengna nanglai. Amen. Takuk poncho. Amen. Okay. Bokuk sarika nani bosaite ani sago poito krapke tongna bagai surijadi poitoni bagai surima bai poito phaya bokuk sarika kaitoni kok khnama baise poito phayo. So bagai yes ni nokni bagai suriwo te kaiton thani ya faro phiaba nang poito ganangna bagai le kaitoni kogo jora baranai kaitoni kogno kabangke khnana nangnai khunju kaisime khnana nangnai do. Okay, kaitoni logi tongo tongthokdi dele kaitoni kogo jora rade. Bokuk sojita kaitoni kokthai khnai belai kheno blessing kha okay kaitoni thani ang theibo thangeibo kaitoni mungkusungni bagai ang mol brum brum ni bagai tongflainai. Amen. Amen. Hallelujah. Takuk jagadish yes kaito lobjak. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaito kaham toro tongte ke mungsa share khlaijaknai hake joranai mano share khlai mano. Hallelujah. Norok phanmani tongna blai norok tongthokjakna blai dukho wanama kirima sondroma krei khana blai tangkhimale tongthoknani khapang srangnani kaplai ke appreciate kothoma kamno sanani te soi testimony ngi tongnani soi Jisu Kristo je logio tongo abo nukjagi tongani abo sini tabuk. Amen. Aku amrit yes kaito kaham bini mung te kusugo lobjak siteng ang mia salsa sekam asumsa lomani kaito no horo thupruno ya farmani pore sarai ke hamka. Amen. Hamsajak Jisuni ke sabai sang hamjakse korok kurui tongmoni bemar phayungke get out hani rohodi ongkhorima thangnai nini bukogo pham tongo Jisuni mungo pham tongo. Amen. Hallelujah. Kaito kaham tekebo joranai da joranai mano tomro nung blessing tongmani tongo sajaknai sanamu sungmani tongo kaito mungkusuknai jara bahai kok share khlaidi o jorani ni bagai no ang exact 50 minutes jora tongnai. Okay hambai afano kaito kaham dara kaito ni kok singti ang kaito no bebak phanmankha poito krak mankha Tedar ani bisinti kaito ni mung tebu kusuk sai kusuk ngthang. Amen. Amen. Abahai ngthang bokuk budoloksmi kaito na hambai kaito ni kok khanama bai kheno phanmano. Amen. Yes ano kaito tinini bagai 1 Thessalonians chapter 5 ni bebak no ya farka. Amen. Amen. Kaito lobjak thang. Okay salbrum brum kaito ni kok khanama bai ang bo poito raka hambai kaito. Amen. Kaito lobjak thang. Hallelujah. Haket tini ni question nang Bwtharjakna bagai tiyar da man norok ni answer tamung nai nang kothoma kahamni bagai Bwtharjakna bagai tiyar da norok ni answer tamung nai nang kothoma kahamni bagai Bwtharjakna bagai tiyar da norok ni answer tamung nai nang kothoma kahamni bagai Bwtharjakna phano tiyar da norok ni answer tamung nai kaitoni kok bai hamari mankha khasrango khatongthogo hambai. Amen. Amen. Bukuk sampalia yes kaito nono belai hamjago Jisu Kristo ni bagai kothoma kahamni bagai Bwtharjakna phano norok tiyar da. Okay yes tongo baksa no tongo baksa. Okay aman bagai no tabuk norok ni thaniwo bai thang ni thaniwo bahai ne abusi abahai situation phaimano hake silai surjak nang Jisunu poito khade khlai ni singui mano dono nang Jisunu subrai hini gode gosi ni singui mano hake silai surjak yes hangke silai thau kokjaknai no hangke bansinai. Okay phiaba nang no honmani bai tamuna hingke okay nang je Jisu Kristo tonga abono sakhi ri mayang sinai
But yes, mama nang sakhi renai yes nang jisuna nang poito klai subrani gosio. But abai nang busang ma thina nang nai. Bahai nin thani choice abuse. Okay, abo hai phai mano. Tang na abai jora kasuka already sok paisa. Okay, so apuni bagi no. Tiri ke thang tona bagi borok. Busu setam ngia tom. Hai do mana. Sikok panong kholayo tata nang layo corruption thang layo. Ke thang tong layo bagi tau busago. Ke tau molbrum ni ke thang tong na bagi busago thina nang wa ke silai surjagi tongkha. Okay, after yes the no. Tabuni simeno tiarang di. Hambai tako gozoi yes tiano theibo ke thangibo kaitoni mungkusuni bagi. Amen abahai nang thun. Tala chini kaito sono kibia yakaria. Always logi tongo. Amen. Nang yes ni thimani bai nang thui thang ba ya. Nini bagi tewa asuk thai kaham, tewa tong thai kaham. Molbrum thai se tiarango. Amen. Amo sunung siteng tini our live session. Hake khana direct sen live mal lai sinai pupurong kake service ni jorabo abo ekta soyo jengnai. Okay. Live bohai no YouTube ongla service ni live hengke Facebook ongo. So the body of Christ. Okay, the body of Christ Tripura ni panrok search khlai di Facebook o hake the body of Christ ni page manane ajagono Sunday brum live payo. Okay, official page ni the body of Christ ni. So ayang tu live of painai khana abo ektaও চেংনাই সিনি সার্ভিস সো লাইভ ফাইতে কাইদন কক শেয়ার খাইতে দেড়টা আইকে দুইটা কাটাতে আবার হেরং নাই আবো ওয়ার্শিপ ni yagulong nai so khana phungo live o sok paigla khana direct live o phainai bufurong gage service ni jorao abo ekta somoyong nai okay abo YouTube ongla abo Facebook nai Facebook ni the body of Christ ni page official page do bole hambai bukuk puspa rani puspa kolai sini bukokra puspa kolai hambai kai tu no belai fanganang kok thai bini tini bo apply ke buzimung mankha okay kai tor se ani malik praise the Lord hallelujah ama ke dara chungno puila chini parao chung baptismo nafru bui chungno parni kari nai rokhan hon kable okay kokre hamsajak aboni bagi nang hamsajak norok hamsajak amen bokok debirani kaitoni kok thai khanawi phanman kha amen bokok sampalia yes kaitono oito krak baike masuri nai afurke bokha keleigla yes kaiton kok khanadi poito krak nai nini suri mau phan ganang suri mong nai takung mithun salsale mathai nai okay kaitoni bagi thike khaksang manai amen kaito lobjak thang abahai nang thang hallelujah okay belai ka hambai jotono no kaitor kaham gang live close class nai tinin baga sunu sitam hambai sung palke faidi kaitor hambai relayan afan no belai ka hambai nin apply kok bai nang bless khlaimani bagi sung tini maganang dia nang falani fan bagi sungno suba phlai mango tongo onno khung ni no khungsi sungno khung kaisa se khoroksa sung jo to thamsa ke ni bosak se thank you lord nang tini bless khlaika te kok thai o busle ka ham phai sini khaw sujaka tabo abo busle ka ham bo phang ko torong ma hai ni kok thai ka thang chini langmo samung khlai sinai abo samgo chuk sinai tebo sung apply ke yapri sheman sinai nini mungna sung tebo kusu khlai le man sinai thank you lord bebak ni bag belai tang thogoi apply jisung ma kana ham ya faro amen hallelujah praise the lord belai hambai okay bukuk susma ani mani bohok samani hamka yes kaito lobjak tang amen okay hangke amu sunu sitam ang live close class nai do belai hambai nor mungsa share class nai tongko hangke nor comment section hambai share class mano hambai